thobela ke a le lotšha ke a le tamiša ke a le amogela go semoya ka ngaka Magabo ke le tshwaretše ditaba tše di bose gomme ke tlo kgopela gore le subscribe le like video ya rena gore le kgotle button wo ya go ba le thumbs up le share video tša rena le batho ba le ba ratago le comment on the comment section ke kgopela comment tše di bose comment tša lerato comment tša go bontšha boikokobetšo le hlompho ke kgopela gore di advertisement tše dingwe le fele le di lebelela le se ke napa le di skipa ka moka ga le di skipa channel ya rena ga e kgone go growa ke molao wa YouTube gore channel ya rena e growe ke gore di advertisement batho ba santse ba fele ba di hlalela ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena gomme a re tseneng ditabeng. Okay, ke nyaka re dira reading ya rena ya beke re korona tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang. Ke na le karata tše pedi tša mathomo, ke na le the 10 of swords le the 4 of swords. Okay, molaetša le re ke a go hwetša mo kola wa gore o ka kgwetša o ena le mathata bekeke o ke bona o ka re wena o na le mathata ka nako ngwe re no bona o ka re ke rena re iterena le mathata sante fa re tseba gore ga se rena re noši nako ngwe re bona o ka re mathata rena a feta batho ka moka sante fa ge re ka lebelela mathata a batho ba bangwe re tlo bona gore a rena ebile a se mathata a kere so o ka kgwetša o lapile o sena maatla motlho mongwe pele ya e botlhoko go na ntho e diragetseng go na motho a o kušitšeng pele botlhoko ore those negative thoughts di tlile too much wa thoma nagana too much and then tša go affecta emotionally mo moyeng mo pelong a kere go ba ka nako ngwe ebile ke yona spiritual attack mo e le gore o no robala gabotse o sena molato but go tsoga mola mmele o lapile mmele o thenegile o ka re wa lwala ga ona maatla ba bangwe ebile ke malwetše mo mmeleng go na le bolwetše bo le gore wa bokwa mo mmeleng wa gago ga se o tsoga gabotse a kere so molaetša ko kgwetšang wa o tšwa go mangele ko la gore go ikwa o fila ka mokgonouwe o ka no dula le wena wa nna fase wa re ga ke ipsene ke a lwala go ba ke na le mathata go tla no ba ka mokgonouwe go tla no ba ka mokgonouwe kore those feelings di tlo ba worse di tlo ba worse so ntho e ba bilela ke ntho e la gore e lwa le that feeling ka gore o na le di-feelings tše dingwe re ba le tšona go kgwetše le gore ke meleko a kere tše dingwe ke tšona di-spiritual attack a kere and then go setšwe le gore o feela that way and then o no nna fase le wena wa ba le mokgwa o tswafa wa no dula wa hlonama nna ke a sokola nna ke na le mathata wa tlo no oketšega go sokola go tlo no oketšega ba re e lwa le that feeling wena ga o sokole wena you are a rich person mo semoyeng you are very very rich akere and then go kwa ka re ke mmele o thenegile and then o tlo no tsoga botse wa ke grounder grounding o tlo e šomišagane jwale ke le go like go no kolomaka wa tlhatswa dijana wa fiela fase wa koropa goba wa ba busy ka garden ya gago o tla bona that feeling goba that sickness e tlo no sepela e tlo no phatlalala ka nako ngwe ebile o ka no re go ntse o dutse fase motlho mongwe ka ka re kore mmele wa gana a kere goba moya wa gana kore o nyamile kudu goba o kula botlhoko kudu goba whatever di-emotions tša gorena whatever e di khositšego a kere and then o ska tša nako yowe o dutse fase o nagana ka mathata a gago šomiša nako yowe o rapela šomiša nako yowe o connecta le mangelo a gago šomiša nako yowe o connecta le the universe šomiša nako yowe o connecta le your soul ke search wena ka bose wena a kere within your soul nkere o kwešiše gorena wena o motho wa mohuta mang wena what are you meant for mo lefaseng leke so ke hwetše try ke khumana wena ka bose wena o ska wa motho la go latlhela toulo wa feletša ipotša gore rather ke no hwa rather ke polai o ska ba le those type of thoughts the minute thoma o tla mo wena o tseba gore this is a spiritual attack akere this is a spiritual trap go na le di-evil spirits tše le gore di nyaka go trapa di nyaka go trapa your soul so o seke wa di dumelela le ga tee if possible bolela le motho le gore wa mo trusta
akere before bolela le anyone o tlo rapela pele wa bolela le modimo wa mmotsa ka dilo tse le gore you are going through mathata a gago akere wa mmotsa ka those thoughts tse le gore di a go tlela wa gopela modimo ra go fe maatla a go fenya a go lwa o fenye the spiritual war and then wa gopela gape le gore a go bontšhe motho le gore a ka go thuša ka gare ga tsela ye goba ka gare ga ntwa ye ke le gore o ka gare ga yona a physical person motho le gore o sa le gona mo lefase o sa phela o le gore o tla go thuša motho e se motho e le gore o tlo mmotsa taba tša gago a di botsa batho ba bangwe goba e se motho le gore o tlo fa maele a o se be a mabotse motho le gore o tlo go guida ka tsela ya maleba motho le gore o tlo nna le wena fase a theeletša mathata a gago a go theeletša le ge this person a ka se be le wa kgotsa a sena maatla gore a ka go advice goba a sena mantšo le gore a ka go advice ka ona mara the minute this person a nna le wena fase a theeletša mathata a gago ke tsela ya gago ya go fola wa fola mo moyeng wa fola okay ka buša ka ba le dikarata tše 4 ka ba le the 4 of wands in reversal ka ba le the king of wands ka ba le the princess of wands ka ba le the 2 of wands ba re when coming to mošomo wa gago o tlo kgotšele dilo tša gago a di balance dilo tša mošomo dilo ga di hlakane dilo ga di sepele gabotse something a se right maybe ke wena ka o se pay attention maybe ke wena ka di-emotions tša gago tšeo leng ka re ga tšona maybe ke wena ka megopolo e mentšintši e negative yo nago le yona ka re ga mogopolo wa gago those negative thoughts di dira gore o se ka pay attention di affecta mošomo wa gago mošomo wa go tla ba affected e ka ba mošomo e ka ba dithuto tša gago e ka ba business ya gago so mangelo a gago ba re mo go wena ba re wena o senatla wena kore ba o lebelela ba o bona yela ka kgoši ba o bona yela ka motho wa go hlomphega some of you ke lena the old souls you are a very strong person aba expect gore wena o give up aba expect gore wena o fenye ke mathata a lefase mathata ka mehla re a khosa ke rena re a khosang so gora gore santse re kgone go tswa ka gare ga ona mathata ka mehla re a khosetša ke batho ba bangwe batho e le gore ke manaba a rena ba re attacka ba ka ba re attacka physically ba ka ba re attacka spiritually but mangelo a gago ba re wena ba o file maatla a go lwa dintwa tšeo tša semoya a go fenya manaba a gago rapela kudu ka mokgwa ka kgonang ka gona ka re thapelo ke ntwa mathomo le gore o tlo fenya manaba a gago ka yona bolela le mangelo a gago bolela le badimo ba gago your ancestors cleansa mmele wa gago cleansa lapa la gago o tsebe gore o kgona go fenya manaba a gago ba re mo gona ba re thapelo e bohlokwa e ba le moya o la wa thapelo and then o tla bona o tlo bona gore mathata gago ga se selo it's just part of life ke dilo tše dingwe tše le gore o swanetše o fete ka gare ga tšona gore o kgone go fitlhelela dilo tše le gore wena o swanetše o di fitlhelele you are meant gore o di fitlhelele goba o di achieve ka gare bophelo boke so ntle le go feta ka gare mathata we o ka se kgone go fitlhelela dilo tše di botse tše le gore they are meant for you and then e ba le boitshepo and then tshepa modimo tshepa mangelo a gago o tla bona o tlo ba le maatla ba re o tla ba successful o tla kgona go achieve di-goals tša gago mešomo e tla tla ka bontši mo go wena ko mo wena o tla go thusa rena o nyaka o mofeng ga o nyaka o mofeng mohlomong gantši o ka ne bo nyakana le mošomo o na le thuto tša gago ga o kgwetše mošomo ene wa kgwetšela gore o fitlhe mo e leng gore wa give upa jwale kore bile wa ke tshola rena wa o ile sekolong for what but ga o lemoge gore ye ke ntwa ya semoya go na le di-test tše e le gore santše re di phase kore re di tsepelele gore re kgone go di phasa and once fela o tsena ka ra mathata o ka mokana ga ona o tlo fitlhelela dinyakwa tša gago so gore o kgone go fenya mathata we you need to be strong and o ipotse gore mathata ke a go a facea nka se a tšhabe and ke a go a facea with faith with the strength se le gore modimo mphile sona and ebile
ke a go a fenya mathata ake ene ke a go fitlhelela dilo tše di botse tše le gore the universe impietše tšone on the other side of the road ba re dilo di tlo sepela gabotse mabati a tlo bulega dilo tše di botse di tlo tla mo go wena o tlo thaba business ya go e tla flourisha e tla sepela gabotse as long as o sa give up but go ka give up then go ra gore wena mana ba gago a go fenya wena those evil spirits di a go fenya ga di a tshwanela gore di go fenye elwa lwela moya wa gago protector moya wa gago protector letlalo la gago ka le lona le botlhokwa ka buša gape ka ba le the 7 of coins ka ba le the 10 of coins ba re once fela o believer in yourself o believer go modimo o believer go manyelwe a gago dilo ka moka tšeo di nyaka go ka ra bophelo o tla di humana as long o se greedy as long o se selfish o tla di humana ke bona dimpho di tla mo go wena ke bona mabaka ditšhelete a sepela gabotse ke bona o tlo thaba ka tšhelete le o tlo ikhwetša ka raphelo ba gago ka re tšhelete ke bona o ispenda le batho ba ile gore wa ba rata batho ba ile gore ba botlhokwa ka raphelo ba gago ba ga se batho ba ile gore ba tla go wena fela ge ile gore wena o tshwere tšhelete go sena tšhelete ba o furalela no ke batho ba ile gore ka mehla le go ena le mathata they are always there go ena le mathata ba o fa maele a nnete the university ya o botšiša question a rena na go ka ba le mahumo ka moka a lefase wa ba le ditšhelete ka moka tše le gore wena wa di nyaka ka ra bophelo mara go tše le gore wena ga se o tee mo moyeng ga se o tee ka dithapelo wena you are not surrounded by batho ba ile gore ba go rata a na o tlo enjoy ya tšhelete na o tlo ipshina ka ena na ene ke a tseba the answer e tlo ba no mara ka kgotse le gore le go e le gore tšhelete e tla mo go wena ga se na pele mahumo a lefase ke tšhelete e le gore e tla go wena ga e tle ka bontši kudu mara ke tšhelete e le gore e kgotsofatša pelo ya gago and you are surrounded by people ba ile gore ba go rata ba go hlompha ene le wena o tile ka thapelo o gabotse mo moyeng wa gago ke mo ile gore tlo ipshina ka yona tšhelete uwe le ka sebe ye ntši ya ba e nnyane mara o ka se bone bonnyane o tlo no kgwetša o thabile unlike motho le leng gore o na le mahumo ka moka na ona dikoloi tše di botsebotse tše di ntšintši dintlo tše di gologolo mara kgwetša le gore this person ga se a thabe ga a happy dijo di tletše ka fridging ebile ga a tsebe nna a jeng goba ga a dija ebile a kwe le taste ya tšona ka gore something ga se right ka yena motho ga ana thapelo ka raphelo ba gage motho ga a connecte le manyole a gage motho ga ana boitshepo yena ka boseyena mo moyeng wa gage motho o shota something ka raphelo ba gage ke ka lebaka le o tlo kgotša le gore motho o na le everything e le gore rena ba bangwe re senang yona ra e llela mara ga ipsine ka yona ka go la gore yena o shota dilo tše rena re nago le tšona e le go thapelo boitshepo le go tshepa modimo le go tshepa manyole a rena lerato boikokobetšo le moya wa go thuša batho ba bangwe okay ke tšwela pele ka dikarata tšaka ka ba le the king of cups ka ba le the ace of cups so mo the universe e sa go tlhotlheletša gore ke thate pele ge wena o ke thata batho ba batla go rata ge wena o ke hlompha batho ba batla go hlompha ka o ke thata go na le batho ba ntšhe gore o tlo kopana le bona this week le ka se kopane physically mar maybe through social media o ka hwetša melaetša bohlokwa e le gore e ka tliša lethabo mo pelong ya gago this person o ka no ba o sa mo tsebe
mara wa re go bala message ya tswa mo go yena ebe e sa lebiše mo go wena mara wa feel ka re motho melaetša ke o lebišitše mo go wena wa hwetša o thabile mo pelong ya gago go ke thata everything around you e tla phadima e tla ba jalo ka matšoba mablomo di roses everything around you will be filled with love as well ge wena o ke thata o tlo kgwetša le gore o kgotsofetše ka dilo tšeo nago le tšona le o ka kgwetša le gore ka ra tsela eke ya bophelo ye re tshwerego wa kgwetša le gore o fela o kopana le mathata mo le moke mara mathata go wena e ka sebe selo ka ka la re wena wa ke thata and the minute o ke thata batho ba bangwe le bona ba tlo go rata batho ba tlo go hlompha ka le wena o tla ba o ke hlompha and o phela ka tsela e leng gore e tliša hlompho ka ra bophelo ba gago go na le batho ba ntši ba ile gore ba tla learna a lot from you go na le batho ba ntši ba ile gore ba go lebeletše ka se sebaka ba ke thuta se sengwe ka wena wa ba inspire wa ba tlhotlheletša o ba fa maatla karata tša ka tša mafelelo ke na le the star ke na le the world ke na le judgment melaetša bohlokwa ya go tšwa go mangelo a gago ba re dilo tše di botse di tlotla ka bophelo ba gago o se ka ba le mokgwa wa go kenyatša goba o se ka ba le letšhogo le o ka kgwetša le gore days are dark ba re lebelela o tla bona kganya o tla bona dinaledi o tla bona letšatši o tla bona gore wena you are blessed le o ka kgwetša wena le mathata wa ke bona ka re wena o sotlegile wa ke bona ka re wena lo tša phela di sepele ga botse dilo tša marato dilo tša ditšhelete mešomo di-business jalo le jalo ba re look around o tlo bona di-achievement tše ntši tše le wena kgonne go di phetha ba re o se ka ke compare le batho ba bangwe o se ka re moketekete kgonne go dira 1 2 3 nna wa nna ke se ke kgonne go dira 1 2 3 ya go tshwana le ya moketekete ba re tseba gore dinako tša rena ga di tshwane mahlatse a rena ga a tshwane ebile mahlatse a rena a ka setle ka nako e tee ga ni jwale appreciate what you have through that appreciation mabati a dilo tše di botse a tlo kgona go bulega ke bona dimpho di tla go wena di tla ka bontši ke go bona o thabile kudu this week ke yona reading ya rena e felela gona moki ke a leboga